Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantretan hadirin, kita hadir dengan acara pengajian umum dan sholawat bersama dalam rangka haul para sesepuh dan masyayikh. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana dan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang merasakan bunga nikmat bila kumpul karena Allah, apolong karena Allah, kumpul nang pengajian, kumpul nang majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Karena nikah detik kenangan seindah sampai ke akhirat dekian. Detik nilai, detik kenangan sampai ke akhirat, detik kenangan seindah. Kumpul karena Allah nang tempat pengajian, tempat sholawatan, tempat zikir. Kumpul termanter pengajian peneka setiap pengajian ongku, setiap pengajian ongku saya sampung ke pengajian para ulama, asampung ke pengajian para tabi'in, asampung ke pengajian para sahabat, asampung ke pengajian Kanjeng Nabi. Setiap pengajian ongku, walaupun pengajian abek nikah tingkatan lagi sangat rendah, tapi moga-moga pakuna asampung. Walaupun tingkatan pengajian abek ni kaki tingkatan mabe tingkatan rendah, tapi moga pakun tak lepas, pakun tak lepas mangku ki asampunga pengajian para ulama, para sahabat, pengajian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nika mun pas teti pengajian cek asampung teti pengajian ongku walaupun tingkatan rendah kian ba nika tapi asampung kian nika bisa datangi para malaikat itu malaikat datangi malaikat sakse malaikat itu malaikat sampai depak ke akhirat dekian nika sampai depak ke akhirat nika ebela dekian teman-teman kawal ebela tolongi teti saksi malaikat nika sampai ke akhirat dekian nika manter tetia pengajian ongku nika penghargaan Allah deka orang penghargaan Allah deka orang saya ngaji nah boleh pas banyak saya ngaji nika kumpulan tambu banyak nika boleh sallallahu ala Muhammad maka nika ngaji nika lakar kutu ngadep ate dek ka Allah orang ngaji nika kutu ngadep ate dek ka Allah salah niat panika lakar entara ngaji entara sholawat entara zikir areng-pereng ke pengiran bersama-sama ke pengiran bersama-sama akompol di pengajian nika ate ngadep dek ka Allah nika mun ate ngadep dek ka Allah bisa oleh lebih dari saya sampai akhir nih pengajian nika bisa oleh lebih dari saya sampai akhir karena ate ngadep beda dari Allah saya langsung dekian beda dari Allah saya khusus dekian beda dari Allah saya istimewa dekian benikun oleh napa saya sampai akhir bahkan bisa oleh saya lebih fokus dari saya sampai akhir ini pengajian ate ngadep ke Allah temu mulai depak karomana langsung temu ke pengiran ate nika temu nyaman ke pengiran temu bagus ate nika bodo cahaya bodo nur saya paling ngaki ban Allah saya masuk dekat abek kau dan tretan temu langsung temu ke teh temu ngistuaki temu esto tombu pas esto bentambe esto ngistuaki ajaran Allah papakon Allah tuntunan Allah esto ka Allah ngistuaki ka papakon Allah esto dek ka Allah ngistuaki dek ka Rasulullah esto ngistuaki ketuntunan aja-ajanya padahal saya kaoleh sekoni otabe tak enggak saya kaoleh tapi karena atena saya kaoleh dari pengajian napa si sambiaki beda si tak enggak tapi temu nyaman ate ke pangeran nah nikah penting ngadep dek ke Allah ngaji atena ngadep dek ka Allah seandi ilmu nika Allah seandi nur nika Allah seandi hidayah nika Allah seandi kebagusan nika Allah seandi barakah nika Allah seandi manfaat nika Allah seneku Allah tila ngadep tak sia-sia aki ban Allah
ngadep gelek ning pengajian ngadep ibring ben selawat setong asolawat setong abuk macang ngidingaki kepong nika beda selawat beda ilmu beda zikir kuate setong ben setong pada nareng asolat berjemaah saling kisek setong-setong saling melengkapi setong-setong paju setong norok kabeh. Muga pareng ngaki ben Allah. Muga pareng ngaki. Nika mangken pengajian ben sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nika sholawat sesampurna nika saya paling ngaki orang oleh sholawat dari Allah tapi saya kanjing Nabi nika saya istimewa nika orang oleh lebat nika oleh sholawat tapi sholawat nika saya paling ngaki ben Allah sholawat saya paling ngaki ben Allah dak kanjing Nabi nika istimewa zahir batin dunia akhirat. Saya rasa terus sholawat ke Allah saya rasa terus sholawat ke Allah seistimewa nika maka epakon as-sholawat ke kanjing Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima sekaligus nika marapat hubungan dak ka Allah apureun kanjing Nabi Muhammad dak ka Allah seiorengi kanjing Nabi Muhammad dak ka Allah seimami kanjing Nabi Muhammad dak ka Allah sekepala rombongan lah kanjing Nabi Muhammad mangkana depak ke akhirat paling semak dengan nabun kanjing Nabi orang saya maca sholawat nih kan paling semak dengan nabun kanjing Nabi tak pamate ben Allah tidak depak ke puncak akhirat umurah tak pamate ben Allah kecuali husnul khotimah nikah penghargaan Allah dek orang selebur maca sholawat saya senang maca sholawat saya banyak maca sholawat penghargaan Allah sallallahu ala Muhammad tak hadir atena ikencer mun pas hadir atena benih-benih kencer oleh kilian tetesan pangkat kanjing Nabi iperengi ben cinta hormat takzim cinta bisa oleh tetesan pangkat kanjing Nabi mun tak hadir atena pakun oleh kenceren mun hadir atena bisa oleh tetesan kilian pangkat kanjing Nabi cinta sholawat iperengi ben takzim terus cinta saya terus ongke kecintaan sampai fana bila fana ngalami mari fana seken gini kawas seken gini kawan langno gini kampon langno ke pangeran langno ke pangeran langno kampon bila orang yang sampungkan kanjing Nabi langno ke pangeran kampon langno makanya orang nikah muntak langgo ke pangeran beda orang nikah nyebut Allah yang kita besar nyebut asma Allah nyebut la ilaha illallah nyebut Allah Allah nyebut asma Allah nyebut yang kita besar kita nikmat ben Allah kita seger ben Allah kita besar ben Allah tapi tidak maca sholawat terus sholawat
nika paringi seger subhanallah. Gilii seneng Kanjeng Nabi sekoni terus sekoni atambah gilii nikmat tak seneng Kanjeng Nabi ben Allah subhanahu wa ta'ala mengalir dek kabeh. Pangeran tak keken, pangeran tak pelit, Allah tak pelit tak keken, makanya paringi Kanjeng Nabi Muhammad niki pas mengalir innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi nika mengalir pas tidak orang yang selawat makanya pakon orang yang seiman dek ke Allah iman dek kasih teronaki dek Kanjeng Nabi Muhammad pakon orang yang seiman pakon orang yang semukmin ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mengalir iman cinta maca solawat nikah ngistuaki papakona Allah solawat ngistuaki ngistuaki cinta iman cinta mengalir nikah kili sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga manfaat. Wanggana orang selebur maca solawat, sesekut maca solawat, sebanyak maca solawat, dek pada bendik guru rohani, saya selalu dampingnya bu. Dek pada ben andik guru rohani, saya selalu dampingnya bu. Kasoon ka Allah abe paringi ajaran-ajaran ngak nika kasoon sekelangkong terima kasih ka Allah beri ajaran-ajaran saya nika berarti umat nika ta'idina ban Allah berarti manusia nika ta'idina ban Allah berarti orang mukmin nika ta'idina ban Allah idide bermasih pangat ibri Kanjeng Nabi beri Quran kasoon terima kasih sekelangkong sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kemanfaat barakah saya rasa terus salawat ke Allah saya sampurna zahir batin dunia akhirat salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntah hadir oleh kenceran cuma kelas nak kanak kini kenceran bakun oleh dalam mau nak kanak kini maca solawat yang hadir tak hadir atin cenak kanak kalau tantretan ampun benina kanak kau tuh hadir atin benina kanak kini boleh ampun muntah hadir atin bakun oleh kenceran cuma kelas nak kanak kian kalau tantretan pun beninakan sekut ngidingaki pengajian dari para ustad sekut ngidingaki pengajian dari para guru sekut apolong beninakan nak boleh kau tu ampun aja ampun mungkin pada ngaki ya ben Allah kabi menikah seyarap Guste Allah solawat rahmah solawat pertolongan solawat kamuljaan solawat rahmah kasih sayang solawat pertolongan solawat kamuljaan solawat nur cahaya solawat kauntongan solawat kebahagiaan solawat kepecerahan solawat ini kayak esena banyak di dalam esena solawat ini. Tasek nih kah? Tasek, macam itu. Tapi mau noning ke solawat, masuk ke tasek na solawat. Tahu nih saya mator. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu orang yang masuk ke lautan solawat, punya esena itu belum nih.
tak mare-mare nika. Sallallahu alaihi Muhammad. Muka-muka manfaat nika barakah. Banyak seneng. Salawat nika hubungan Allah dan Kanjeng Nabi. Hubungan Kanjeng Nabi dan Allah. Tidak macam salawat abe muni berengi ben cinta, berengi ben takzim, tak abe berengi ben cinta, nika bisa masuk ke dalam mas. Hubungan Allah dan Kanjeng Nabi. Hubungan Kanjeng Nabi dan Allah tidak salawat berengi cinta, nah boleh terus fana bisa masuk ke dalam nika. Nikah hubungan. Ini salawat esena Allahumma salli salatan kamilatan usallim salaman tamman ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala ya Rabbi bu pangeran Rabbi salli ala Muhammad. Hubungan Allah dan Kanjeng Nabi dan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Abe tak teroh, abe nikah tak teroh lewat jalan lain kecuali jalan Kanjeng Nabi. Katia para aulia, ulama, syuhada, salihin badai jalan Kanjeng Nabi Muhammad. Makrifah tak terus makrifah sekamah terus makrifah dari jalan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih makrifah iblis. Kita tak terus ngalah jalan makrifah iblis makrifah juga, Kanjeng Nabi makrifah juga, jalan abek menisi iblis. Abek makrifah hakikat utawa sing rinci tarekat syariat dari Kanjeng Nabi Muhammad, jalan nasi Kanjeng Nabi benih iblis makrifah iya, tapi ini tentang ada jalan nikah. Makanya kita nika mulai pondasi pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ngangku ya cara makrifana iblis, tapi terus ngangku ya makrifana tarekata atau hakikat atau syariat makrifat jalanna si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih jalanna si iblis. Alim iblis alim, Kanjeng Nabi ben kelompok alim, pada alim nikah. Tapi terus pakun nura ilmu si ajar kiban Kanjeng Nabi Muhammad. Benih si iblis pada alim nikah. Pada penteran nikah, pada makrifana nikah. Tapi abek nura si Kanjeng Nabi Muhammad. Tak terus nura rombongan lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iblis endak ke Allah tapi tak endak ke papakon Allah. Endak ke Allah tapi tak endak kareng-goreng Allah. Mangkan dipakon pakon ben Allah ngormat Nabi Adam sujud tanda pakon ngormat tanda ke papakonna tak endak ka orang-orang Allah. Kulitan tretan ya jari mun endak ke Allah endak kareng-gorenga endak ke Allah kudu endak ke kitab Gusti esto ke Allah kudu esto ke kitab Allah endak ke Allah kudu ngestuaki ke kitab Allah endak ke Allah esto ke Allah ngestuaki ke kitab Allah ngestuaki dak ka Rasulullah. Mangkana iman dak Allah iman dak malaikat Allah, malaikat Jibril bersih bagi wahyu malaikat yang lainnya. Iman dak Allah, iman dak malaikat, iman dak ka Rasulullah, para rasul sallallahu ala Muhammad. Iman dak ke kitab Allah, ibri kitab abu, ibri pantuman, ibri paneguan ben Allah. Senoroa jalanna si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ni gak abu akhuru ka kiai paneka akhuru ka fulan nyambung ka kuruan na Kanjeng Nabi Muhammad. Dekontek akhuru se terus nyambung terus se bisa nyambung dek akuran Kanjeng Nabi Muhammad. Munta asampung dek akuran Kanjeng Nabi pun tentang akuru abe. Kita akuru terus se bisa dorong abe semak dek kakuruan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tak ngibe ka kenika, mun tak nyoto ka kenika, mun tak berengan ka kenika kedek kakuruna Kanjeng Nabi tak akuru abe. Nyona sapora. Ampun pondasi taman mulai pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan nyambung aulia makin khol para guru para ini kan boleh nyambung bengatua saya sambung ke Kanjeng Nabi, nyambung para guru saya sambung ke Kanjeng Nabi. Manggana pada setong orang ni kayak debui ben guruna saya nggak benar aja sampai ating cek sampai benar cek sampai benar yang nengen kenangan seta aman dari murkana Allah cek sampai benar ating tek otabe cek sampai melangkah otabe cek sampai berbuat kecuali keangkui ridhona Allah cek sampai benar kanca mun tak nolongi, mun tak mendorong tambahna taat ke Allah. Cek sampai beuna guru kecuali saya mai ngak beuna ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka moga manfaat. Mangkana mun ka pangeran abe kudu genah beunga. Makanya dalam sholat Allahu Akbar ate mengagungkan kebesaran Allah. Akhulia Allah, akhulia Allah, sami Allah, akhulia Allah, toju'a Allahu Akbar, mancengah Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhulia ngane Allahu Akbar. Berenga kotu setorok Kanjeng Nabi Muhammad. Berenga wa ala ibadillah bisalihin. Kenika berenga apa? Makanya jaga ate karena kenika berenga abe jaga ke siapapun orang soleh siapapun jaga ate nabe cek kumbing dek orang soleh siapapun orang soleh kenika anak nasi raboi mun kenika orang soleh jaga atena karena kenika berenga abe ke pangeran. Saya semak orang soleh, saya semak saya jauh, jaga hati nika, jangan sampai kumbing. Kenika polana berenga abek ke pangeran. Ketika abek ngadep dek ke Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Tak milih kenika orang pote orang napa wah namun orang soleh anak nasi rabai foto nasi rabai mun orang soleh jaga atena kenika berenga abek ke Allah saya ingat siapapun kenika berenga abek ke Allah jaga ate ke Allah jaga ate ke Kanjeng Nabi jaga ate ke orang-orang sesoleh kalau nanti dia berenga abek dek Gusti sampai kahir fil alamina innaka hamidum majid karena puncakna hamidum majid al majid puncakna pakun Allah pakun nikah puncakna nah terakhir ke puncak nikah hamidum majid sholawat sampai moga-moga manfaat moga-moga barakah. Waktu istimewa neng ya abek nika andi kenengan orang soleh neng ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa kunu mas-shadiqin. Ini orang si onghuan ya, shadiqin ini orang si bener onghuan. Beda bener tapi tak onghuan. Nah, beda onghuan tapi tak bener. Shadiqin nika orang si bener, orang si onghuan ke pangeran. Jujur onghuan ke pangeran. Orang si jujur, orang si bener onghuan ke pangeran. Nika penting kanca nika. Kanca ke pangeran nika. Muka-muka sanak foto kalau tantretan kabeh tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi, badai gabungan na orang-orang sesoleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa husnul khawatimi wa yustasqal il karim wa ala alihi wa sahbihi sadaya sholawat nika bagus kabeh. Sholawat napa wae? Sholawat napa nika bagus kabeh. Macam sholawat nika jutaan. Bahan bakuna setong tidak iya langak nika hanya mas sholawat nika. Tidak iya langak nika hanya mas sholawat nika. Tidak iya langak nika hanya mas sholawat nika. Dak pada ben makanan mun iya langak nika pas anyama masakan nikah mun yola nikah anyama masakan nikah sadaya sholawat nikah bagus kabeh mangkan dile yola nikah nyamai sholawat nikah dile yola nikah sholawat nikah nyama sholawat nikah bagus kabeh sholawat nikah cuma tak mungkin sejutaan macem pas ibu cakapi tak mungkin mesti kudu beres pele 2 3 4 5 mesti kudu beres pele sallallahu alaihi Muhammad. Tak mungkin pas macam jutaan bocah kabeh nika. Ibu cagen 100-an kabeh. Tak mungkin iki. Tak mungkin. Bahan bakuna setong tidak ya lah pas dadi masakan ngak nika masakan pukus kabeh nika. Orang ngasih ampo tak bagus nika. Niatan nampu mangkana niat penting etatah niat nika etatah niatan. Male sholawat male niatanna sajalan ben sholawat tujuanna male sajalan ben sholawat kini kasih ampo cepet depak kalau masih tak depak niatanna bentoran ben sholawat saya baca sholawat yang kui manisel kini kasih ampo masal-sal terselamat antar tak sampai di dalam maca sholawat tak sampai andi niatan ben tujuan sebentoran ben sholawat mantar selamat tak nika mantar tak sampai menyalahgunakan mantar sajalan kenika mun sajalan niatan ben tujuan terus kenika sek
Wong daripada ngaji ben Allah daripada ngaji. Saya pada ekaole ibu cabi tibi saya ekaolia. Ibu cabur bersama-sama juga saya ekaolia. Saya pada ekaole. Ngangkui bitongan saya ekaolia. Tak ngangkui bitongan saya ekaolia. Ikut gengku pokok saya bisa. Saya pada bisa ekaole. Ikut berdoa saya ekaolia. Ikut munajat saya ekaolia kia. Ikut wiritan saya ekaolia. Saya pada ekaole. Nyamana terus sholawat Allah selebat kanjing Nabi. Nyamana terus nyamana terus. Ngangkui lesan kia. Ngangkui ate malolo engkikia lesan ben ate saya pada ngangkui pokok nasa kejojo dan nyamana tero ya moga-moga tak lepas dari Allah tak lepas dari kanjing Nabi badai gabungan orang-orang soleh sanak potoh menter tak cecera sendik keluarga ben keluargana sendik kanca ben kancana sendik murid ben muridta sendik santre ben santrena kapi muka subunga saya cecer. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammad tanhallu wa tudda bil hawaij wa tunalu wa husnul khawatim fi kulli lamhah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu 'abduka rasuluka wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu. Allahumma aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain kama 'alal mutawwa'in zahiran wa batinan fi hayatina. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma arham aslih ummat Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzil islam wal muslimin wa Allahumma izzil islam wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati nabiyika Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunya untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.